لم يكن قف جيس دي قرأت لم يكن متنا جيس دي قرأت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يو أنجنو تاني يفضل فدي أنا أنجن برو الله هندفا تكشو تدبلا تاني يفضل فدي أنا أنجن جيس دي قرأت جيس دي لم يكن قف لم يكن قف جيس دي قرأت أكفرت جرى ولين شرا نقو أكفرت جرى ولين دو ألك أبدهم بيكو دو أنا من الأقوى أني بردك شر أنا من هرّا دقوا أني قافة في قافة إجازة بهجتشون قافة أكسي سندك بك أمو في برا دقوا دبه الحمد لله رب العالمين إلما أك هذا إلما أك أبال إلما أك أبا منال إلما أك أبني صار لي ربي ناكنه نتن إسه أيي بكتنا أنا تدق أيي بكتنا أنا أكن إسني قد نانجئ نبرة آبته أكسيت وقا كدني حجته المانك يلي أسينجه وفي اللي أسجه ماله وكوني كانت في دي أمو سموك يا أمان سيسولا ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جزاكم الله خيرا ما شاء الله عليكم ربي سنر عجالته. كناف يروم ما كنا كيست وان وفي كيتين هجن المان وجد قافة جت يرو الفاتح كيس جراي تقول ilma kee barsiifachuu barbaadda ufii keetii baradhu hin beeytu hin beeku jedhee fitti himi takka jedhii qubee irraa baradhu نورنا لم يربي في ليالي الكرب إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد خبجمتوتا في هردوتوتا ميديا عباد الرحمن جرجرتو سننجتا الردي بولان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى أكما بيكم متيقوني سجنتا خيسماتي قبين خيسماتي نتنا رانتنا أكما كفكاتو ولله الله إن شاء الله تعالى الرخيس موت يجبو تكون قبل ديس ندف إن شاء الله تعالى إدمانو خيسمات هنا بجنا جان جنا ميديا عبد الرحمن دفتني بجنا جان إذا سن الله ميدرو ما تني رانجل كباو ما تني مكان خيسنينو مكان كي خديجة نشاطرات خديجة نشاطرات خديجة نشاطرات إيه خديجة نشاطرات دلوني خيسني سما أنا شفيل جند شفيل جربت الألد نانو جند شفيل قدنا بالي بالي أنا غرفة بالي أنا غرفة دلتني جند شفيل جربت الألد جند شفيل قدنا بالي أنا غرفات يعني قرب قدنا بالي أنا غرفة جند شفيل جربت دلتني ما شاء الله ربي سن رجالته أكسمتي خن نجنا ترجمة رانتنا الشيخ مدسري يخاو أستاذ مدسر بقنا قاعد نفتن ما قاعد خيسن قاعد يفهم يسندورة وانم بيخوفين يسندورة سنيمة وما كون كونو غلطو ما الفرد ده سنجتشا ما كانكي يكون اسم بيتن مدثر عمر حجوسيني ميديا عباد الرحمن الترى نوافيرتنيتي أنا في هرميتي ناد عبد المالك أسيتي نوافيرتني جتشو كيساني في ودانو في غلطوما رغم ميديا إسلاماتي ميديا ما شاء الله ده الحمد لله بقنا كانوا إيداني كما تشوف الدات ونتلا جامعين. بارك الله فيك قالت أمي أستاذ خيني مدسر ما هذا عبد الملك يرجع بياباتني أو قامك أما تمي يرجع خنا خيسي جرتان أنا يرجع بيابه أما تقولن أما تقولن بيكارو تنخيس خنجرتان أما تقولن أما تقولن خنا خيستي أكما بقتا خميتو جراتا وخجتا جراتا تردان نعم سنرى سوي فجأة نران تناجا أو دفتوني خينا إن شاء الله تعالى أرى وني قدا إجورا نيران تناس سجنتا خنرتي هذا عبد الملك هذا تاني تناس تيامنف سجنتا قرآن إلى الجسدي متدوري قرآن إلى الجسدي هذه تاني تون أكا شيني أو بليس خينا أو أستاذ ودسر راهو بنتي هذه تاني تون نما به بوابي بيجانا حجتا دلكتا وسم دلكتو وسمه حجتو جرينة في المان في جراج فتا كسمة وجن قرآن يقلتي قرآن ختمته ما شاء الله ربي قرآن برخاء قرآن الدنيا آخرت تبين كوت ربي سياتا يسوع قرآن قرأته ختمته جت شو دقيقة هذا عبد الملك جريج بقى أنا خنا خيست واحد من مقدم
namni biyya baqaa kana keessatti waggaa kudhan waggaa 15 waggaa 7-8 sanii gaditti illee adeemu jira. Irra hedduun namaa biyya kana keessatti faayidaaman deemu. Irra hedduun namaa quraana qareen deemu. Ati immoo quraana kana maaltu quraana kanatti mee sababni quraana kanatti si kaase maali Abdul Malik? Sababni quraana kanatti na kaase ani duraanillee maatii quraana irraa dhaladhe garuu osoo baradhee quraana kana bu'aa isaa barumsa ammoo bu'aa isaan argin carraa bultii ijaarachuu keessa seene eega carraa bultii ijaarachuu keessa seenellee baay'ee fedhiin kiyya quraana barachuudha garuu maatii horachuu fi jireenya horachuu irraa quraana barachuu hin dandeenye quraana kana barachuuf bara dheeraa abbaa mana kiyyaatiin illee wallolaa yookaan yaalaa ture osoma akkana jedhu ammoo carraan kiyya ta'ee gara biyya baqaa kana wayita dhufu ammoo quraana kana barachuuf quraana bichaayyuu miti barumsumaa barachuuf barumsa kiyya kakalee addaan kute sanillee dheebuu waan qabuuf barumsa kana muluuyyuu barachuuf bayaa galiinsi kiyya ifaan quraana ta'uu waa dubbisee waa arguuf barumsa ta'uu natti mul'ate maalirraa natti mul'ate baqachuurra biyyaa bayuu irraa waan tokko tokko dubbisuu fi deebisuu gaafii na gaafatan deebisuuf wanni hedduu waan na mudatee sammuu kiyya keessa jiruuf murteessee quraana kana barachuu danda'a jedhee ofirratti baradhe. Goyta barumsa kana ammoo jala qabu awwala sammuu tiyya hin baradhamoo hin baradhu ka jedhu amansiisee hin baratta wanni hin baratamne hin jiru gaafa biyyaa bahu achi deemi ta'aalii ruuhii jechuu waan hin beekneef akkuma arabii baradhe kanatti barumsallee yoo uf amansiise hin baradhaa jedhee itti murteessee aliif jedhee quraana bitee bara dheeraa yaalee nama wayiitu jira nama kana mala gaafadhe akkasitti rabbiin irratti naa qabee quraana baradhee alhamdulillah shukrii isaa aliif irraa kaasee haga dandeettii tiyyaa haga sammuu kiyyaatitti aliif laammiin gahe jedhee shukrii rabbi kiyyaa sujuudu ما شاء الله ربي سر حاجاته قرآن خنا خان جويا برو تين ملكه ربي ساتايسو خنا تعالى اللي عمل لي ربي حافظ ربي سياقرو يرو هدو بيجابك خنا خيستي نموني أكو مرة يفدو بدتي فايدان إسام قرآن الرار كتاجرن تكارا نمني قرآن خنا في كنوني والفات ما هذا عبد الملك اسمه ديبيا قرآن خنا يرو قرآن خنا خيستي هاي قرآن خنا خيست قرآن نبي سنجرجارو جرمو مو في وجهات تاد قرآن قرأت مو قرآن في روح نتني هذا كان يقول قرآن قرأت مو مي بفهم من قرأت ورتين أنا قرآن كان قافة بيجي كان دفو أني نما ماتي أفرخرته نما ماتي أفريقنا أبولي سمالي أبولي تيمالي كاركارس ربي مالي يجولي أفريجو هذا فباك يدبلتين نما جهة تجاجلا سودان الراكئة وفي افتجاجله نما بيجي كان دفه تجاجله تقومله ويتوكو خلم توكو سيغا يتوكو نم غرغارو متي نمني غاف انبيا كان دفو سيدان كيسبا يرايو دبنه نما اكا مرتي دعاتت حملينا جبسه ديبينا ديبس جرما سويتا بيا كان دفت بوليس علاق ابدا بوليتي علاق ابدا نمني اكا كيتي بيا كايرو كيستي هين فدتمو جدي نمني غدان نمني سلا وفت نقبو غافي نغافته غافي سني في اللي بكن كنني اني دلوت مكي الرايو صدركا هجيتي في صدركا برومسا كيستي متاكي يكيسا وايادو نمنا اني نما كلي برات حجتي ارغته يو هجين جراتي ان كايرو كيستي هنوجدا ويتا اني جدون namni akka keetii madaamiin hin fudhattu jedhee nama hamilee na cabseetu jira garuu irran kaayanne mee dallaa lama wanna qunnimsiisaa jedhee baatii takka keessatti mana madaamii seene hayyee baatii takka keessa mana madaamii wayita seenu ilma qabaa ilmi kiyya kun suudaan innarraa hafe birrii baatii takkatti sanii tabiraa itti dabaladhe ilma kiyya fidadhe Allahu akbar wayitaan ilma kiyya fidadheetiin jedhu ilma kiyya kanallee karaa irratti rakkoon irra na jalaa gahe mana madaamii sanillee hin baye ilma kiyya kanallee oromoon na qarqaartee yaalee fayyifadhe mana madaamii biraa seene ji'a lama hojjadhe ammallee achii bahe carraa mana madaamii biraa argadhe 14 keessa ani kan dhufe 14 ji'a salgaffa ji'a 15 ji'a 8ffa mana amma jiru kana haga har'aa hojjadhe kana 25 keessaa bahe kana seene gaafa achi seenerraa hojii tajaajila warraa walii galee hin hojjadhe achirraa qabee maatii kiyya kabiyyaa tala takka barsiifadhe ijoollee lamaallee ammoo kara baaraatiin
bishaan yaa'anii rakkoo liibiyaa irratti dararaan guddaan irra na jalaa gahee qabamanii tumanii hidhamanii gargaarsa rabbii malee gargaarsa nama tokkootiin ijoollee lamaallee karaa baaraatiin baasee achirraallee deebi'ee ijoollee biyya jirtullee barsiifadhe abbaa faadha kiyyallee haga tokko bira dhaabadheellee qarqaaruu baadhu onnee tiyyaan qarqaaree nama darajaa kanarra gahee kuni ammoo kanaan nagahe humna tiyya osoo hin ta'in sammuu kiyya amansiisuudha. Hin hojjedhaa jedhee hiriyoonni tiyya mana jiranii mana taa'anii hin barataniis barachuus baatanuu mana jiranii garuu ani hiriyoota tiyya saniin bakka tokkoon cinaachi kiyya irdhuudha. Maaliif yoo jettan cinaachi kiyya bakka tokkoon irdhuu jechuun akka fedhetti jara waliin ciran dhaqu akka fedhetti jara waliin du'a dhaqee dhaabadhee hin beeku du'a har'a namni dhaqu ani bor dhaqa. Cira namni har'a dhaqu ani gaafa dhufe gaafa ijaazaa bahe jechuudha. Gaafa akkasii san dhaqaa bakka ammoo ofii bira dhaquu dadhabee alhamdulillahi rabbil aalamiin ilma akka haadhaallee ilma akka abbaallee ilma akka abbaa manaallee ilma akka obboleessaallee rabbiin naa kenne natin isee ayyii bakka tana anatu dhaqa ayyii bakka tana ana akkana isinii godha naan jedhee na bira dhaabate akkasitti waggaa 10 hojjadhe ilmaan kiyyallee asiin gahee ofiillee as gahe malee. Kuni kanatti fide ammoo sammuu kiyya amansiisuudha. Guyyaa tokko dhukkubsadhe jedhee osoo hin hafin guyyaa tokko dadhabe jedhee osoo hin hafin alhamdulillahi rabbil aalamiin 14 ji'a 9 irraa ka'ee haga 25 bara 2025 bara 2000 fi ji'a 11ffaa mana arabaa kana ka bara san seene baatii 10tti biraa bahe. Allahu akbar. Yeroo dila kana keessatti erga biyya kana dhuftee osoo guyyaa takka furatiin hojjetaa turte umrii tanaan hojjettee osuma hojjettu quraana rabbii kanas barachuun qabaa jettee quraanaaf yeroo kanatti. Quraanaaf illee yeroo kenne galgala gizee rafuuf deemullee hiriyoota tiyyata bilbilee soostaaza biran dhufne bakka akkanaarra naa bayaa jarana bakka akkanaa natti himaa jedheeni akkasumatti bu'aa baay'ee argee ima baradhee. Alhamdulillahi rabbil aalamiin gaafa boqonnaa qabullee gizee mana dhufullee alhamdulillah ilmi kiyya ala dhayxee suuqiin dhaqinii gabaan dhaqin bakka takkan dhaqin ayyii kana ana isinii godhadhee buna dhaabee shaayii dhaabee siree irratti naa fidee quraana tiyya tana qo'adhee achumatti deebisa osoo guyyaa tokko dadhabee dhukkube jedhee irraan oolin ittuma cimeetiniin murteessee jira alhamdulillahi rabbii kiyyallee ammoo waan kadhadhe qaba yaa rabbi biyya tanaallee na baasii sima kadhadha garuu haga quraana kana mataa hidhutti yoo asii biraa baheen harkaa karatti hafa yaa rabbi irratti naa qabi jedhee kadhadhe rabbiin ammoo akkasumatti irratti naa qabee deemsa kiyyallee quraanallee walumatti naa qabee na qarqaaree darajaa kana gahee. Allahu akbar. هذا عبد الملك والله سينا عجائبة قبضني ربي أما اللي أمري ديرتو ربي سينا خنو قرآن خنا تعالى اللي معنا ساتي في حفظ اللي نما حفظي معنا ساتي سبيخي الدنيا آخرت تتملك وربي سينا دايسو قرآن أوجا قرآن خنا يرجع قلتني أوجا ميك خيسة فتنة هجين أوجين أوجا جا أوجا جا خنا اسمه هجي هجتودي يروس خنافي قرآن في سيرو خنافي أكست برتني أسقيس نجى. وقا جها. سو إنسان برا يقدر في وقا أفوري. إنسان برا سون دفين. سينام باي إذا. حروف هين قرانة. قرآن كان عندنا. بيو خنات علي جتني قلت نجى. بيات دكوا قرأه نجلا بده. قرو بيا كانت تسو حروف هين قرأين. لو سينا كيسني مه. حر ما قرأوا جمره. نمني أني رات قرأوا كوني حروف قرأين أني جلو. حروف قرأين لو سكروا. حر نمو ما برا دفين الرنابة أجرا. كون اللي كل الله رنابا كون اللي كل أوزب رب الناس إن رنابا أني هو مديم. أيه لو سيجو. لو سيمديم. فدوب ديب أما أمشي ويت تجرا سوداني أنا برفته أني بيتي أجا كتاس الديتي برأته نقلي فافي أماري فبريس. أيه. عربي كانوا صوم بريسين بيا كانوا رفي. أما بالبلا بتدي ويتجدوا أكم قد بريس أننا نتبريسين عن جد نمول إسيج إني جنا بوفته نمول إفته ويتنتبريسو أفان إنجليز فاتي في أفان عربي كوني ورومي فاكوني كوبين نجلا والله أكم قد أجدين دفتر في ديت تبريستين نمول إسه ويا ما كان نمشاني تبريسه أفان رومو كان سلام عليكم متنا نمشاني بريسه نمني أن تبريس كوني وانا أني جرجيك وفي تبريسو سيان أنا أمو
اتبرت شوف تبرر سارة نما نبيبو متي نما سالفة دومي نما صدا دومي نما كيا الرت برت شوف تبرر سا جركم ما نبررستين عن جران أقوم بيكو سني بررسي جرين أكاسو مكيسا قاف يسين أما اللي أجيتهم أيون تنات ديبتو أني ملو يبرد الله أكبر أفان أورومو كان بررسو ملو يبرد أما نوام تمال قوتني نانجت سين نما جوليرا مري في تجرا كان جرين هاي نانجت كأورومو جت سني هاد عبد المالك نانجت شير هاتي فيته أنا قدانا قطو أكتنا يادنتي يوتنا اللي يادن برتني نانجت مجيون تني أكفان أورومو كان يادنتي قرآن كان اللي يادني نانجت هيين الربا ناباتي سينغو يا مرا سوماسين أكاسيت الرناباتو سينان كيس قدادا لم يكن جاي حرمتنا قافن لم يكن تناجيو استاذ ويرجع استاذ كان قراءة جدين استاذ نكون اللي حروف كان دوبت دبي ألف جدي جدين نمبر سيفنه اتفوفين أنجرا بكم جرتني اتفوفين أنجرا جاء صديق رأي لم يكن متنا لم يكن قف جيس صديق لم يكن متنا جيس صديق لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يو أنجرا تاني يفضل دبي أنا أنجرا borun lee hin dhufa xiqqishuutti dabala hin taane of duba deebi'anaa hin jedha ji'a sadii qaraatan ji'a sadii lamee kun qofa lamee kun qofa ji'a sadii qara isaanis deebi'anii ibsanii huruufa baradhu huruufarraa yoo baratte afaqqaddee walitti fiddee dubbifta naan hin jedhan ani ammoo naa hin galle akkamitti akka achi deemee deemu fiina jalaan deemuun ji'a sadii qara'ee gaafa jiru ammallee nama bidhaatiin wal argine ati eenyuun qaraata anillee bareen eenyuun irra qaraata sheeka nama akkanaa irratti sheeni kun biyya jirani laa sheeka soqachuu qabna malee sheeni kun nuun taane ji'a sadii mulu waan takkatti hin qaraadhu jenne sheeka kana biraa lindhee isiin amma osoma ijoollee wal gaggaafattu nama biraa argite seentee qaraate natti bilbilte qura'aana aliifaa bitatte nama akkanaa irra hurufa qara'uu barbaachisanaan jette laanin danda'uun sodaadha ganaa aliif jedheemu na jalaan deemu qooyi mala godha jedhee qura'aana rimootiin qara'an ka aliifanii kana doolaara 200 bitadhe Allahu akbar bitadhe ammallee isa of bira kaa'ee innillee faatiyaa irraa ol malee faatiyaa gadi aliifii gadi naan dubbatu ani ittiin fidu ka alifaatiyaa marraa ol fida malee aliifan dakanaata huruufa tana bira hin fidu qalamaan hin dubbatu jechuudha qalamaan hin dubbatu inni ma dubbata anatuyyuu huruufarraa barachuun faayidaa akkam akka qabuufi miidhaa akkam akka qabu ani hin beeku namni sheekaa huruufarraa aliif jettee barattu malee akkanatti siin galodhee namni itti siqee waliin haasahee namni natti himee jiru ani ganamaa fi galgalli mana madaamiiti guyyaa lama bichaa mana keessa oola amma mi'attiin tuniin ta'u naan jennaaniin bitadhe ammallee isallee bitadhe ammallee akkanatti illee naa galaan jiru jedheen achuma amma isiin nama biraa naa eerte qura'aana bitadhe huruufa kana sodaa irraa huruufa kana qura'aana kana of bira kaa'ee kana banee waamaa hin waamaa yooma dhiise anummaan maal ta'a dirqamaa miti wanni kun waan rabbiitii miti wanni irraa saalfatanillee hin jiru miti onnee tiyyatana of cimsisiisee giddi maalitti seenuu qabadhe bismillaahi salaamu alaikum jedhee aliif baa jedhee itti seene akkasumarraan hin siqee alhamdulillahi rabbil aalamiin qura'aana sanillee walitti cufee namaa kennee ani amma alhamdulillahi nama bayaa fi gala ijatiyyaan achi qura'aana saniin dhiise ofumarraayyuu namaa sadaqaa godhe Allahu akbar korimootii san خدولارة دبلا ما بتسد نما صدقة قولي أنا كانت درجة كان جهات نفيد يا ربي سيلا في زير راكرة جدنا ما كنّي الحمد لله رب العالمين أن أما نما يولا كوي سلام لك إن أنجد لا لده نما يو صدق إن أنجد لا لده نما يو فوري لك فايف لك إن أنجد لا لده الحمد لله ألف ربي كي جلني حاجة ما شاء الله ربي نملي تسني هذا بلو قرآني بوا به هدو قرآن خنته رب قرآن خنس برسيزه رب اللي قرآن خيستي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جاء إن من ما أبو من فريه يوني في قرآن خنقلل له تي قرآن يرو خني تين تلك قلبي دان قلبي قرآن دي بسيه خنقلل تي أكما هذا عبد المالك كنتي فرام يجو خناف صواب ربين رب نما حرف حرف صواب رب بركة ربي ساتايسو قرآن خنا يرجع حاجة قراءة جرتو خيستي
مدنون لم يكن خنا مالي سيمودة تجرا يوخاو بكي سجبا تجرا قرآن خنا خيست gammachuu qabaayyuu nattu erga huruufoo baratte quraana keessa bakki si jabaate jira gammachuu qabaayyuu namattuu jabaatuyyuu alhamdulillah ustaazni illee irratti na qarqaaranii natti illee yoo jabaatu waan uf amansiiseef sodaa of keessaan qabu har'allee yoo bira tarii bor itti deebi akka jedhuuf ufuma duubatti deemuu malee akka gaafa duraasan uf duuba sin deebu'am yoo na dhibellee Allahu akbar bakka lam yakun irratti qorannaa guddaa fudhadhe halkan illee warri baa ka'u guutiin kiyya salaata kiyyaallee isuman na jalaan ban lam yakun asiyaamu anuma jalaallee badu seenammaan inni na godhe sun illee na jalaa hibbadu Allah ganama yoo hirribaa ka'e alhamdulillahi rabbil aalamiin ani hojiin kayroo keessatti nama dararellee baay'ee nan dararre haga sa'aatii 11 rafee yoo ka'e haga sa'aatii 2titti yookaan madaamii sanii waliin arginu wannan isii godhullee waan salphaadha ani isuma shaayillee qobadhu isuma laala garaan illee deebu isuma laala namoonni umrii keessattuu ati umrii tanaa wajjin akkana quraanatti yaafnaa kanitee baratte namni shabaabummaadhaan shamarran yeroo ijoollummaatti mana madaam keessatti osooniif yeroo qabanii umrii isaanii kana yeroo isaanii kana maal irratti akka gubaa jiran telefoona miidiyaalee garaagaraa fayyadamu yeroo gubaa jiran arraan tana barnoota guddaa siraanii fudhatan jeetiin abdii qaba mee asumaanuu gara shee keessanii kanatti deebi'a sheen kun egaa arra nama seenaa jabaa qabu kana quraana qaraasisanii fichisiiftanii sadarkaa kanaan ga'uun rabbi biratti illee sadarkaa guddaadha inshaallah ta'ala ishmee shee mudassir hanga isii qaraasaa turtan keessatti mudannoon si mudatee yookaan immoo isirraa wanni taajabdi wanni isirraa fakkeenya namaaf ni taajattee yaaddu maaltu jira bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maasha Allah tabaarakallah Abdul Malik hedduu nama akkaan dinqisiifadhuu fi yeroo hundallee ija kiyya duraa nama hin banneedha nama barsiisuu qofa osoo hin ta'in irraa waa guddaa baradheedha Haadha Abdul Malik jalqabarraa kaasanii gaafa na dhufan akkasuma huruufa irraa jalqabaniiti baratanii erga quraana kanatti seenanii huruufa gizee 2-3 irra deebi'aniiti gama quraanaatti seenanii yeroo takka addaan hin kutanii akka namni sababa xiqqoo har'a ijaaza bahee har'a akkas bahee jedheetii maal jedhu sababan baay'isanii hojii jiraatanii mana jiraatanii quraana qara'u inumaa yoo ani isaaniif wanni hin jedhin moor na kaasaniiti mootiveet na godhanii akka ani dirqama qaraasisu ifaan irratti godhaniiti jedhanii baqa isaan haala kana keessa deemaniiti isaan qara'uun an ammoo nama biraa qaraasisu caala isaan qaraasisu hedduun itti gammada yeroo hunda baqa haadhatiyya yaadadha namni qaraasiseeti alhamdulillah sadarkaa kanaan nagaa illee anallee haadhatiyya akkuma abbaan kiyya na qaraasise garuu irra caalatti namni wareegama guddaa kafaleeti nu barsiiseeti sadarkaa kanaan nu ga'e yaadatenna yeroo hunda isaa yaadadha maaliifuu nama islaamaatiif namni fakkeenya ta'u yoo jiraate baqa isaanii jedheetii akkasitti fudhadhaa modeela ana biratti isaanii dubartiin islaamaa quraana beekuu osoo qabdu hedduun isaanii quraana irraa fagaatanii jiranii akkuma mashgulummaan illee itti baay'atu garuu akkasuma wajjin isaa wareegama guddaa kafalaniiti quraana barachuu keessatti anumtilleen akka quraana kanaan waan guddaa hojjechuu danda'u nama hedduu barsiiseetiin jira garuu nama akka isaaniititti maasha Allah na gammachiisu hin jiru yeroo hundaayyuu haati tiyyallee osoo akkasitti qaraatee hawwii kiyyaa fi hawwii kenna hunda jechuudha yeroo hundaayyuu isaan haadhatiyyaa garuu immoo moor taan irraa dhaladhe sunillee osoo akkanatti qaraatee yeroo hundaa waan hawwuudha bakka kanaaf jecha maal wannan isaan irraa hubadhe guddaan namni waan hin godha jedhe akka godhuu danda'u dhibbaan dhibbatti isaan har'a umrii isaaniitti ilaali namni nuti ilaali warroota biraa warra nurratti qara'an madrasatti bilbilaan qara'an hunda yoo laaltee jettee waliin argatan jechuun namni taasifaa muruu fi uf dhiisaniitii beekumsa barnoota kanarraa uf fageessan isaan ammoo waan kana ni godha jedhanii jaalala quraanaa waan qabaniif namni hundinuu ammoo haafiza ta'uu barbaada namni hundi quraana qara'uu barbaada namni islaama ta'ee quraana hin barbaanne hin jiru hatta munaafiqa hatta kabraa kafedillee yoo ta'e jechuun garuu wareegama kafalee namni itti seeneetii waa chaalenjii kana keessa dabru nama muraasa takkaa 2-3 jechuu akka isaanii kana kanaaf jecha dubartii wahii maqaa isaaniillee beekuu baadhu sooshaal miidiyaa kanarratti argeetii ture feesbuuk irratti Ameerikaa ta'uun beekan isarraa guyyaa wahii yeroo isaan tafsiira qara'an argee kallattiidhaan isaan natti dhufan bakka namni sadarkaa kana ga'uu isaanii jedheetiin
abdii akkasii isaan irra kaadhee alhamdulillah quraana osoo guyyaa takka addaan hin kutin xumuranii jiranii nam labzii ijaan qareetii har'aa wareegama guddaa kana kafale waan kana boodaa salphaadhaa yoo rabbi biraa taate akka achi gahanis abdii qaba. Kanaaf yoo hin goona hin hojjanna hin baranna jedhan bakka yaadan san akka gahuun danda'amu isaanirraa barumsa guddaa fudhadhee ilma namaatiif wallaalaa fi beekumsi filannoodha jedheetii nama naani. Namni ani waa beekuu qaba ani waa barachuu qaba jedhu wareegama kafaleetii gadi bahee sa'aatii yeroo isaa kennee fi humna isaa kennee fi qusateetii jennaaniin itti bobba'ee jennaaniin irra gahuu ni danda'a jechuu beekumsa. Filannomaan namni wallaala hammatee taa'a malee akka waa beeku ofitti himuu didee akka waan beekne ofitti himuu didee taa'eetii wallaala ofirra tursiisa malee wallaalli filannoodha jedheetii yaadaani. Namni baradha jedhee ka'ee itti gadi bahe itti gaha bakka yaade isa waan ta'eef isaan ammallee rabbiin bakka isaan yaadan hundaanuu rabbiin isaan haa gahu. Nama hedduu takka abdii guddaallee irraa qabnu hawwii guddaallee irraa qabnu maashaallaadha rabbiin galmaan isaan haa gahu. Ilmi namaa hundinuu yoo akka akkana ta'u wanni isaa wajjin har'aas taasoo inni irra guddaa yoo jiraate namni hunduu fakkeenya irraa fudhatee hawwan kennallee isaanirraa fakkeenya fudhatanii shabaabdittiin irraa fakkeenya fudhatanii barataniitii waan silaa barbaachisu kana haala beekumsa qabanii rabbii isaanii gabbaruun isaanirraa akka jirudha. Dhaamsiin nuti asirratti guddaan qabnu waan ta'eef guddaa galatoomaa. Maashaallah galatoomii Ustaaz Mudassir dhaamsa bareedaadha. Namni arraan tanaa haadha Abdulmaalik tanarraa fakkeenya fudhanne eenyurraa akka fakkeenya fudhatu nama dhibaa inshaallah ta'ala. Sagantaan keenya gaa inshaallah gara xumuraa dhiyaataa jira inshaallah daawwattoota hordoftoota keenya ammallee nu faana turaa isin jenna. Mee haala Abdulmaalik ammallee gama keessan deebi'a. Quraana rabbii kana inshaallah qaraatanii sadarkaa kana geessanii fi xumurtanii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جزاكم الله خيرا ما شاء الله عليكم ربي سن رجالته دون وفقلتهم على عبد المالك ربي سن رجالته قرآن ما شاء الله مي قرآن قاس صدمان ختمت جرتا مي شمرنيف ور قرآن قرأوا لا في رول أبي يرون سلانة جرتي وخوان براتي في يرو خنن ور قرآن في يرول أبي خناف شمرنيف شباب أيوتا كخيتيف قرآن قرأوا لا ما لم تف ميون لم تف ما تجر واني يعني رامو أمتك أنا لقى راجرون بقى باقي ججب جرو بقى نما مال بيكوفي نما مسلوا وي بيكوتو مويت ماله جرون بقى نما مويت نمني عندك أنا كيس جرو واباين مويت ماجر صح حتى أجرو نمني توكو وف ججبيسه وف أمانسيسه عمري وفي تينيله يرو وفي تينيله أكسمت يا دانيله سمونيله وف أمانسيسه قرآن جتون درامو إفادة إفاق أنا مالي نمني سوتشو ربنا الحمد لله رب العالمين إفا لما نوكنه إفا أولا قام قوتون وقل إجان أرقون سنجال الله بيكو وان قدادا إفا لمو أمو ديني مالي كران هنجرو ديني برنو مالي إفان هنجرو دين برد خرابو الرد اتميل كوينو جده إفا لمو ربي نوكنو الحمد لله رب العالمين هاتا وكنافو إيق أكنت أدام بيامي واني مرتنو اتهمي بروم سيكوني وان قدادا دين وان بروت اللي وان هرات اللي برومسي أمو كون اللي جرا برومسا مالي بكا تكا دقو هندان داني سوچين تكا برومسا مالي هنجرتو قديبات برومسا سيغافتني قل ديبتو برومسا سيغافتني أسين ديما أسين ديبي آنو برومسا نما غافتي كاناف كران نغافتشو أن أفما سموتي أف غافتي أف أمانسيسي برومسا مجيرو كمو بو أمجرتو كيسات بيلياتو مان ديبتاتو مان ركتاتو مان قرما في أدو فتك أبا namni kamuu osoo barate yaada kiyyaa dirqama waan rabbi nurra kaahee rabbitu nuu kennee barumsa kanallee isa malee baanee hin gallu dhugaadha jiruun baqaa baay'ee jajjabaatti akkasumatti ammoo ufumatti gadi qabdanii
namni kamuu osoo hin sodaatin akka baratu dhaamsa kennaafi yeroon hin jirti garuu wanni hin jirre itti yaaduu dhabuu fi ufumansiisuu dhabuudha malee namni daqiiqaa 20 fi daqiiqaa 30 waan takka yoo barate wama santu walirra bu'ee dhibba namaa ta'a kanaaf boleeyyan tiyyallee hawwoonni tiyyallee anarrallee hin laalinaatiin waan ofii akkas taateef illee osoo hin taane haa barannuu ifaadhaa isa malee baanee galuu hin dandeenyu isa malee karaallee ammoo deemuu hin dandeenyu barumsuma kamuu kadiin ammoo daraan ammoo waan jabeessee bakkaan illee nu gahu waan borullee itti milkooynu wanni kun waan bor harkana qabu gaa dubbachuuf namni yoo dhukkubsate osoo mana yaalaan dhayne guyyaa duraatiif hiwwayyaa jedhee banadoona fudhata akkasuma ammoo akkasuma banadoona fudhannu san namni tokko yoo cinqame yoo aare hayaata takka yoo ofitti qara'ee rafe qalbii ofiillee hin amansiisa fayyaa sanillee rabbiin ammoo irratti qabee yookaan hin fayyaa wanni kun dawaa guddaadha haa barannuu ilmaan teenya haa barsiifannu yeroo teenya finnuu akka itti deemnu hin beeynu siinqii haa qopheeffannu jedha. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan galatoom yaa Abdulmalik. دعمس بريدة هذا حواس دعمته إن شاء الله تعالى حواسني لدعمس خن كي خنا راك فايدة ما بدي قبنا إيجا نموني يرو إساني مالين أكا دبر ساجرتن هندي خينا إف بينا يرو تينتي يو فايدة من هذا بالملك كانوا خافت الدقيقة دي الدم يو خاص الدم يو تكات الدقيقة صدم نمني قرآن فين ربو دقيقة صدم يو قرآن أفخني سنمات ولكومي قرآن أكانتي سركا قدر جنون تاي ساجته إن شاء الله تعالى نما دقيقة خنا فايدة مي قرآن ربي برات ربنا وتايسو قرآن أمري بباني قالون هندن تهم قرآن إفاجرو تنياتين وجدتين إن شاء الله تعالى رب اللي نكسم جاء ربي قرآن إفاجرو تنيا ربنا وتايسو يجا إن شاء الله تعالى مي أستاذ مدسر دامسي هاتي شباب شمرنيف أتيجا كبر سيسات وقتي دامستي كابدو مالي كبر سيسات هي قالتومي أستاذ نستعدين شكرا بريدة دامسي أن يروق وابدو تنكيسة شبابا فيست هاوان كينا في كسوما شمراني فيس دامو وجراته تقوى ربيتي كسوما برنوتا أمانتا إسلاما كان براتشودا وفي براتاني المان وفي اللي برسيسودا زمن يرون نتيما كيسة جرهوني يرو في براتي المان ليفتومتي يرو المان براتو يتاتي ليفتومتي جولي ميكاتو دائما ميكاتو هاد أبادان الرنابا يجانيتي جاري جلاج اللسوان بينيف سوسن وفي اللي دائما ليسلكوف سنقابان جيتشودا كناف يرو ما كان كيستي وان وفي كيتين هجن المان وجدو غافة جت يرو الفاتا كيسة جراي جودا ilma kee barsiifachuu barbaadda ofii keetii baradhu hin beeytu beeku jedhee ofitti himi takka jedhii qubee irraa baradhu ni baratama waan ta'eef shakkiin tokkollee keessa hin jiru akka baratamu rabbiin quraanam tokkollee dhiisaan jenne barnoota rabbiin akkuma quraana jalqaba irratti iqra qara jedheetii isaa buusetti faqra'u ma tayassara min alqur'aan jee rabbi suuratul muzammil keessatti dubbate namni hundinuu quraan irraa waanuma isaa laafe hanguma danda'e qara'uu qabaa jechuudha waa barachuu qabaa jechuudha faqra'u ma tayassara minhu qara'a baradhaa kanaaf jecha namni ammoo rabbi sodaatullee kun rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala quraan isaa keessatti jedhe nama yakhsha Allah min ibaadihi al-ulamaa gabroota tiyarraa warri ana sodaatu warra waa beekuu jedhe kanaaf jecha waa beekuu saniif qooda xiqqoo wahiillee taatu irraa fudhachuu qabna jechuudha hundi keenyaayyuu qooda xiqqoollee taatu irraa dhabuu hin qabnu quraanni akkuma isaan jedhan san nuura qalbiitii ifaa jiruu fi jireenya akkasuma ganda itti deemnu ganda akhiraa saniifillee jechuudha afaman sharaha Allahu sadrahu lil islaami fahuwa ala nuurin min rabbii kanaaf quraanni rabbii nuura amantiin nuti irra jirru tun awwalumaa ifaa nuura karaa adiidha karaa nuuraati quraanni rabbii ammoo kan nuti qabanne kuni nuura quraana rabbiillee akkasuma nuun jedhe waan ta'eef barnoota kana dhiiftaniiti filannaa keessa wallaalan go'inaadha dhaamsi hiyyaa barnootatti haa jabaannu haa of beeynu waan beeynu wal haa beeysifnu kanuma galatoomaan. Jazakallahu khairan Ustaaz Mudassir dhaamsa bareedaan of dhaamte namni arraantanaa dhaamsa kanarraa qooda akka fudhatu abdii qabna insha Allah ta'ala akkuma haati teenya haati Abdulmalik arraantanaa umrii tanaan quraana qaraatee mataa fi fayyadee ijoollee isiitiifillee faayidaa taatee akka deemtetti insha Allah ta'ala ilmi namaa hundi biyya kana keessa yookaan deemuun yookaan karaa ganda akhiraa deemuun yookaan karaa biyya sadaffaa deemuun yookaan karaa biyya dhufe deemuun hafan qabu. Garuu immoo yeroo asii deemte yookaan gara yeroo asii deebite wanni ati deebituun wanni ati deemtuun maali?
ونتي قم ربي فول ربي تنديم تمالي وانجو أسرد أبني تلمامون هنو الفاتو خنا إن شاء الله تعالى قرآن أران تناكا هذا عبد المادي كانت تبي خنا خيستي تلفاني متى خينا بقرانو بودا يروغافا بيجي خنا خيساباني المان خينا أكن ذكراسنو تها يو خاومبو يو أسي ولا لمباني المان خيجلي ولا لتيها فوانتيف تريبا كان ربنا وسم بيخني قرآن ربي قرون نم أكما شيء دبلتي نم هندرت واجبا خناف إن شاء الله تعالى نم قرآن ربي يروح دورة الدبي قرأ ربنا هتايسو سنين جنة سكوبين كينيا سن كان سكنتا خيسم مالا خن أرانتنا حالا أكنا فكاتا إن شاء الله تعالى كوبي واه قرآن تقول كبي قبته حالتين يادا عبد المالك في أقسمت بليسغين الشيخ مدسر وجن ترتين وتتاسف نخنا فكاتي إن شاء الله تعالى تربن كوبي براتين سكنتا براتين أكا ولتي بن عبد كمنا إن شاء الله تعالى هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلتم أسن الله نورنا